Murakoze rero kuri iki kiganiro tumaze kumva ngira ngo nk'uko nari ntangiye mbabwira nti naza kugira icyo mbivugaho ari uko tubanje kumva neza icyo n'abandi babivuzeho mu mvo n'imvano. Ikiganiro rero mumaze kucyumva, muri iki kiganiro kimaze gutambuka ibintu twumvisemo cyane cyane ndibanda nko ku mpamvu zateye Ubwongereza gusaba u Rwanda kwakira impunzi aho kugira ngo Ubwongereza ubwabwo basabyemo ubuhungiro babe babubaha. Aha rero ngira ngo twibukiranye ku kintu kimwe, hari ibintu nifuza ko Abanyarwanda twajya tugerageza kwibaza kuri buri ngingo. Muribuka turi mu isomo rya entrepreneurship, hari ibibazo umuntu ujya gushinga business abanza kwibaza, ni ibibazo bigera muri bitanu, bishobora no kuba bitandatu cyangwa birindwi bitewe n'impamvu, ariko twibanda kuri ibyo bitanu, aho twibaza why, when, where, what, who. Ibyo bibazo icyo bisobanuye yenda ku bantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda turibaza ngo kubera iki, gute, hehe, ryari, inde. Ibyo bibazo bundi kuri buri ngingo burya byaba byiza tugiye tubyibaza. Aha rero nanjye nibajije ibyo bibazo bigera muri bitanu cyangwa se ndaza kugira bitandatu, ndibaza ngo kuki Ubwongereza, kubera iki Ubwongereza buri gusaba u Rwanda kwakira impunzi aho kugira ngo Ubwongereza buzakire aribwo nako. Kubera iki u Rwanda runejejwe cyane, rushishikajwe no kwakira impunzi ibindi bihugu biri kwanga kwakira, kubera iki? Ese kubera iki Ubwongereza bugirana ikiganiro n'u Rwanda ngo rubakirire impunzi aho kuganira n'impunzi ahubwo ngo bagire ibyo bazisaba, kubera iki? Aho rero kubera iki impunzi zihitamo kuvuga ngo zakwiyahuraho kugira ngo zize mu Rwanda, kubera iki? Kubera iki yaba imiryango y'abashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu, yaba imiryango y'abihaye Imana, yaba bamwe muri opozisiyo nyarwanda bumva batabyakira neza ko izo mpunzi zikwiriye kuza mu Rwanda? Sibyo? Ikibazo turibaza ngo kubera iki? Kubera iki rero? Kubera iki Ubwongereza busaba u Rwanda ko rwabakirira izi mpunzi? Reka duhere kuri icyo ngicyo. Ubwongereza bwasabye u Rwanda ko rwabakira izo mpunzi kubera ko rwo rubona ko rutakeneye kuzakira. Ubwongereza bwatanze impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere akaba ari iyihe bwatanze? Impamvu ya mbere Ubwongereza butanga, buvuga ko izi mpunzi zinjira mu Bwongereza mu buryo bwa magendu. Bukavuga ngo rero twe turagira ngo turwanye uku kwinjira kwa magendu mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyo mpamvu ya mbere ni ukurwanya kwinjiza impunzi mu buryo bwa magendu mu gihugu cy'Ubwongereza. Impamvu ya kabiri bwatanze ni uko muri izo mpunzi iyo ziri kuza mu mato bazitwaramo, bavuze ko hari utwato dutoya bakoresha bazizana, abo ba magendu bazizana, hanyuma hakaba izigwamo. Ubwongereza buri gukumira rero ubwo buryo bwo kubazana muri utwo twato, mbese ngo ni uburyo bwo gukumira impfu z'izo mpunzi mu gihe zitaragera mu Bwongereza. Aho uvuze neza ko ari ugushaka gukumira impfu z'izo mpunzi ziza mu bwato mu buryo bwa magendu ndetse zikaza no mu makontineri. Ahubwo njye nakwibaza ngo kuba Ubwongereza buri gushishikariza u Rwanda kwakira izo mpunzi, ni ukugira ngo n'abandi bantu batekerezaga kujya mu Bwongereza mu buryo bw'ubuhungiro bumve ko n'ubundi niyo bazajyayo batazaturayo, ahubwo bazahita bazanwa mu Rwanda. Byo ntabwo iyo mpamvu yaba ariyo. Nyine aho ngaho biribazwa ngo kubera iki? Kuko niba impunzi zasabye ubuhungiro mu Bwongereza, Ubwongereza bukazemerera ubuhungiro mu Rwanda, kubera iki? Aha ngaha ni ubutumwa nasanze, kuko mu kiganiro nacyumvise, namwe mwacyumvise mu mvo n'imvano, haganiraga abantu bane, ari bo Mukurarinda, ari Claude Ntezimana,
na Victoire Ingabire na Egide Ruhashya. Noneho hari impande ebyiri zari zihanganye, hari uruhande rw'abaporopoza rwarimo Alain Mukurarinda na Egide Ruhashya rwabonaga ko rwose izi mpunzi zikwiriye kuza mu Rwanda, hakaba n'uruhande rwa Victoire Ingabire n'uruhande rwa Claude Ntezimana rwabonaga yuko abo bantu badakwiriye kuza mu Rwanda ku mpamvu buri wese yatangaga. Jyewe muntu nibanzeho n'umwe, nibanze ku cyo uyu Alain Mukurarinda umuvugizi wa leta y'u Rwanda yavuze, ko nasanze we abona neza, ahamya inyungu nyazo u Rwanda rufite mu kwakira ziriya mpunzi. Ndangije ariko ngewe icyo nabonyemo mu busesenguzi bwanjye, ndareba nsanga niba Ubwongereza bwohereza impunzi mu Rwanda kugira ngo izo mpunzi zicike ku muco wo guca mu buryo bwa magendu ziza kwinjira mu Bwongereza, bisobanuye iki? Ubwongereza ubwabwo burafata u Rwanda nka Gehenomu, aho bagomba kujya guhanira abantu binjiye iwabo mu buryo bunyuranye n'amategeko, sibyo? Kuko yabaye Ubwongereza bufata u Rwanda nk'igihugu cyiza kigiye kwakira ziriya mpunzi mu buryo bwiza, kikazifata neza nk'uko Alain Mukurarinda bivuga. Ubwongereza bubaye ari uko bibibona, icyo gihe bwaba buri gukereye uburyo impunzi ahubwo zigiye kubomoka zikaba nyinshi mu Bwongereza kugira ngo bazizane mu bisubizo mu Rwanda. Ariko kuko Ubwongereza atari uko bubibona, bubona ko kuza mu Rwanda ari ukujyanwa ikuzimu, buravuga buti rero izi mpunzi ntituzereka ko tugiye kuzijyana mu Rwanda, barabizi ko mu Rwanda ari ikuzimu, buriya ntawe uzongera kugaruka hano. Aho rero nanjye uvuze ko izo mpunzi zizi neza ko mu Rwanda ari ikuzimu. Ntabwo ari izo mpunzi zibizi, ndavuga Ubwongereza nta nubwo mvuga ngo bubizi neza, ahubwo ni uko budufata, isura baha u Rwanda ubwabo muri iki gikorwa cyabo, isura bari guha u Rwanda, bararuha isura nk'aho mu Rwanda ari ahantu umuntu habaye aba ari mu ihaniro. Barerekana ko kuzanwa mu Rwanda kwa bariya bantu ari uko bari kujya mu kuzimu, ahantu bagiye mu ihaniro, ku buryo nta muntu wakwifuza kuzahagaruka. Nicyo kiri kugaragara, kuko yabaye Ubwongereza bufata u Rwanda nk'ahantu heza, hari ku kigero kimwe n'Ubwongereza. Ntabwo rwakabaye rukangisha abantu ko rugiye kubajyana mu Rwanda, bityo ngo batinye kwinjira iwabo. Igituma rero bo bafashe icyemezo kivuga ngo noneho izi mpunzi nituzijyana mu Rwanda turaba tuzikakaje ku buryo nta mpunzi zagaruka iwacu mu Bwongereza. Biragaragara ko Ubwongereza ari igihugu cyaharabitse u Rwanda, yabaye Alain Mukurarinda yabonaga ako kantu, ndetse yabaye leta y'u Rwanda yabibonaga neza, ikabona ko Ubwongereza bwadufashe nabi. Yari ikwiye kureka. Navuze ngo turi kwibaza ku kibazo kubera iki. Ibyo mbona muri iki kibazo cya mbere, igituma Ubwongereza bushaka kohereza impunzi mu Rwanda ni ukuzitera ubwoba. Ni uburyo bw'iterabwoba bwazanye mu mpunzi, noneho rya terabwoba barashaka kugaragaza u Rwanda ku isura mbi, ku buryo umuntu byumvise avuga ati njyaho kujya mu Rwanda nakwiyahura. Yabaye u Rwanda yabaye rwanyumvaga, rwari rukwiye kureka ariya masezerano, kuko twebwe nk'Abanyarwanda ntabwo ari amasezerano aduha agaciro, ahubwo ni amasezerano adupfobya, agaragaza isura yacu nabi mu ruhando mpuzamahanga. Ariko nubwo wenda kuza kw'izo mpunzi ndi kumva bisa naho bitakiriweho neza ku mpande zose, ariko ntabwo arizo mpunzi za mbere u Rwanda rwaba rwakiriye, kuko hari n'iz'Abanyetiyopiya n'Abanyeribiya zihara mu nkambi y'ahantu bita i Gashora. Ese byo nabo babazana, ntabwo iyo ngingo yaba yaratekerejweho kimwe n'uko nguko uri kuyitekerezaho? U Rwanda rero, mu Rwanda nanone ni igihugu cyacu, tuba dukwiriye gukora uko dushoboye tukakivuga neza, kuko rwose ari ibintu umaze kurambirwa by'Abanyarwanda, ndetse nzanavugaho igihe cyose mbona bitarakemuka, aho usanga Abanyarwanda ari twe bantu tuba duhanganye cyane, ari twe bantu turwanyana kurusha abandi. Ugasanga nk'Umunyarwanda nako iyo Abanyarwanda bavugana, uzareba ibintu bavuganira kuri Twitter, uzabona ko Abanyarwanda
twari dukwiriye kugaruka tugatekereza ku kiduhuza cyane kuruta icyo dupfa. Ibyo nibyo nkunda gushimangira. Rero uravuga uti nk'i Gashora hariyo impunzi, ndetse n'ibyumba zirahari, no ku Gikongoro zirahari, nibyo zirahari, ariko nyine ibyo nibyo nakubwiraga, kuko u Rwanda rwacu ni rwiza turanarukunda, ariko narwo rufite rimwe na rimwe utudefo rujya rukora, ku buryo ubireba ababona ko ibyo bintu rwose ari ibintu biteye ubwoba. Fata urugero, hari nk'impunzi z'abakongomani ziba mu Rwanda. Mu izo mpunzi leta y'u Rwanda sinzi uburyo yabyumvikanyemo na HCR, nta makuru menshi mfite, ariko izo mpunzi ntabwo zihabwa ibiryo nk'uko izindi mpunzi twajyaga tubibona, ahubwo izo mpunzi zo zigenerwa amafaranga yo kuzitunga mu kwezi. Impunzi ikagenerwa 6,000 bizayitunga mu gihe cy'ukwezi by'amadolari, by'amanyarwanda, 6,000 by'amanyarwanda. wowe byagutunga Nyine ni icyo kibazo, kuko mu Rwanda turabizi. Ese nko mu Rwanda ntuzi ko abanyeshuri barya ku ishuri? ifunguro rya saa sita, Abanyeshuri bose ntibafatira ifunguro rya saa sita ku ishuri. Nese leta y'u Rwanda ntigena amafaranga 55 ko ariyo agomba gutunga umunyeshuri ku ishuri? Mu Rwanda ni ahantu ikiro cy'umuceri kigura 1,200, mu gihe umunyeshuri agomba gutungwa n'amafaranga 55 ku munsi, kandi akagaburirwa umuceri n'ibishyimbo n'imboga n'amavuta. Mbaza uti none ugiye kuyahahisha wayahahisha ute? Icyo ni ikibazo twakabaye tubaza ubigena, ariko ni uko bigenwa, sibyo? Ubwo buryo bigenwamo rero, dore aho nshaka gufokasinga ni ahangaha. Leta y'u Rwanda, leta yacu, amikoro yacu, urwego turiho, aho hantu niho twakagombye kumenya tukahasobanukirwa, sibyo? Tukareka kugerageza gushaka kwifotoza neza. Abakobwa bitera ibishahuro byinshi kugira ngo bigaragare ko ari inzobe, nyamara mu by'ukuri umutwe ugira ubwenge atari umutwe w'inzobe. Ngo umuntu wirabura nta bwenge agira, ugasanga umuntu yagerageje gushakishaga isura ahigahiga, nyamara uburyo Imana yamuremyemo bwari bubayereye kandi bwari bufite ababukunze, ariko ugasanga nibyo hari ukuntu umuntu yigize. Aho ndashaka kuvuga iki? Banyarwanda, banyarwandakazi, niba igihugu cyacu amikoro kitugaragariza ariyo kigezeho, twari dukwiriye kugendera kuri ayo, tutashatse kwereka abazungu ko twakoze ibitangaza tutarashobora gukora, sibyo? Ukavuga ko wagaburiye abana ku giceri cya 50. Igiceri cya 50, irindazi rya make muri karitsiye ntirigura inote y'100, nako igiceri cy'100. Iryo ni irindazi ritoya umuntu atarya ngo umbwire ngo niyo yaba umwana w'uruhinja wonka nyarirya ngo rimuhaze. None ku ishuri wamugaburiye igiceri cya 55, azayarya ate? Ni ukwifotoza, ariko rezilita za ntazo. Uko rero niko nanone ziriya mpunzi ihabwa 6,000 bizayitunga mu kwezi. Niba ari leta y'u Rwanda iyatanga, niba ari HCR simbizi, ariko uyatanga wese mu by'ukuri ntabwo aba ari umuntu washyize mu gaciro. Ni hano mu Rwanda uribuka mu byiciro by'ubudehe tugira, aho usanga umuntu uba mu cyiciro cya 3 ari wa muntu bivuga ngo niba atagira inzu yo kubamo, niba atagira umurimo wo guhinga, ariko akaba ari umuntu ufite ibigango ushobora kuba yakorera 1,000 ku munsi, uwo muntu arashyirwa mu cyiciro cya 3. Ngaho rero ndebera, niba ari umuporoso ukorera 1,000 ku munsi muri Nyakabyizi, ku cyumweru azajya gusenga asigaranye imibyizi 26 azakora mu kwezi. Bivuge ngo mu kwezi ni wa muntu winjiza 26,000. Uwo muntu winjiza 26 ashyirwa mu cyiciro cy'abakire mu gihugu cyacu, sibyo? Aho hantu rero nakubwiye ngo kubera iki Ubwongereza bwifuza kohereza bariya abantu mu Rwanda kugira ngo batinye? Ni ukubatera ubwoba, sibyo? Ni ukugira ngo bo ubwabwo burabifata nk'aho ari ukubohereza mu ihaniro, kugira ngo buri wese ubyumva ajye atinya. Niyumva Ubwongereza avuge yumva u Rwanda, niyumva u Rwanda yumve gutungwa n'6,000 mu kwezi, aha bukagira ubwoba avuge ati oya,
hariya hantu Nakwiyahura. sinajyayo. Ati nahitamo kwiyahura. Ati njyewe nahitamo gupfa kugira ngo ujye gutungwa na 6 mu kwezi. Hanyuma kubera icyo u Rwanda rwishimiye kwakira ziriya mpunzi, ndabona nshobora kwibaza nshobora kubona ibintu bibiri ahari muri iyo ngingo. Ikintu cya mbere, u Rwanda rufite abaruvuga nabi benshi, barandagaye hose, ku isi yose barahari. Ndi kubona mu buryo bwa mbere ahari birashoboka ko u Rwanda rwifuza kwakira ziriya mpunzi kugira ngo ruzifate neza, ahari rwongera amajwi y'abazaruvuga neza. Icya kabiri, u Rwanda nta gihombo rufite mwa biriya bintu, kuko ubundi twese turabizi iryo ni ihame ridakuka, nta kazi, nta nyungu, nta gikorwa, sibyo? Pas intérêt, pas d'action. Siko tubivuga? Sans intérêt, pas d'action. Ni ukuvuga ngo niba nta nyungu dutegereje, ako kazi ntitugakora, sibyo? U Rwanda rero kwakira ziriya mpunzi, hari miliyoni 120 z'amapawundi leta y'Ubwongereza igomba kuruha, sibyo? Leta y'Ubwongereza iratanga miliyoni 120 z'amapawundi, ntabwo twari udufaranga dukeya. U Rwanda rukoresha nka 60 rukita kuri izo mpunzi, kandi ndabizi neza ko 60 rwose zishobora kwita kuri izo mpunzi neza cyane mu buryo bwiza, zikabaho neza no mu mibereho myiza, sibyo? Ariko ikibazo kibazwa kuri izi mpunzi, kubera iki? Kubera iki ziri kurwanira kujya mu Bwongereza? Kubera iki izi mpunzi zarenze ibihugu 6, zarenze ibihugu 5 zikajya mu cya 6, akaba ariho zijya gusaba ubuhungiro, sibyo? Impamvu ni iyihe? Kubera iki zarenze ibihugu 5 zikanga kubisaba ubuhungiro, zikajya gusaba ubuhungiro mu gihugu cya 6? Nuko izi mpunzi zizi imibereho yo mu Bwongereza, zizi n'imibereho yo muri Iran zinyura, zizi imibereho yo muri Arabia Saudite zinyura, zizi imibereho yo mu Rwanda. Hari n'impunzi noneho ziri kujya hariya mu Bwongereza, ariko zari zituye hano hafi y'u Rwanda, kuko muri ziriya mpunzi uzasangamo Abanyasomaliya. Ukibaza, ese kuva muri Somaliya ujya mu Bwongereza no kuva muri Somaliya uza mu Rwanda hafi ni he? Urasanga hari mu Rwanda, kuko mu Rwanda yashoboraga gutega imodoka ikamugeza mu Rwanda. Ariko kujya hariya aba yagenze ibirometero n'akarometero. Kubera iki? Kubera kuriya muntu rwose imibereho y'umunyarwanda nawe arayizi. Ntabwo rero ari imibereho yakwifuza kubamo. Ariko icyo nari ndi gusubiza ni icyavugaga ngo kubera iki u Rwanda rwishimiye kwakira ziriya mpunzi. Ni uko u Rwanda rubifitemo, twebwe hari inyungu tubifitemo y'amapawundi leta y'Ubwongereza igiye kuduha. Icya kabiri, bariya abantu nitubafata neza, abatubonaga nk'aho baje muri Gehenomu bazasobanukirwa u Rwanda urwo ari rwo. Ndetse icya gatatu, hari Abanyarwanda bagiye kubiboneramo imirimo, kubera ko ziriya mpunzi ziri hariya zizajya zikenera gukonsoma ibyo duhinga. Iyo ni inyungu ku muhinzi. Icya kabiri, hari abasemuzi bazajya bazisemurira, iyo ni inyungu ku mushomeri. Mbese twebwe nk'Abanyarwanda kwakira ziriya mpunzi mu gihugu cyacu tubifitemo inyungu rwose, nta gihombo kibirimo. Hanyuma ku mpamvu ya gatatu, kubera iki, nicyo kibazo nkiriho, kubera iki imiryango itegamiye kuri leta, kubera iki abanyamadini, kubera iki opozisiyo nyarwanda batishimiye kiriya gikorwa? Icyo ni ikibazo nibazaho, ntashobora kubonera igisubizo kuko ntari mu mitima yabo, nta n'umwe turaganira, ariko icyo ni icyo kwibazwaho. Kubera iki imiryango yo mu Bwongereza itegamiye kuri leta, y'abanyamadini, kuki bakomeje gufata u Rwanda nk'aho ikiremwamuntu gihonyangwa, kandi bazi neza ko u Rwanda nanone rwari ruhagaze neza imbere y'amategeko? Iyi sura kuki bakomeza kuyitwambika? ni ukubera iki? Nagira ngo ahari abagira za mikoro muzajye munambariza n'iyo miryango, twe yagiye idufata neza, ikadufata nk'abantu. Hanyuma nkongera nkibaza kubera
kubera icyo Ubwongereza butaganiriye na ziriya mpunzi ngo babe babahitishamo niba bakwigira no kwibera ahandi, aho kubazana mu Rwanda ku gahato, kuko dukurikije uko twabyumvise mu masezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza, ntabwo ziriya mpunzi zirimo kuganirizwa na gatoya. Nta muntu uzazanwa kuko yabyemeye yabisinyiye. Nono Ubwongereza buzajya bucekinga impunzi, nimumara kuyicekinga buyishyikirize u Rwanda rusuzume dosiye, nimumara gusuzuma dosiye ruzemeze, hanyuma ruvuge ngo noneho aba ngaba turabona bakwije ibyo twemera, nimubazane. Ariko nta hantu na hamwe harimo koroze iha impunzi akanya ngo nayo ivuge igire amahitamo yayo. Aho rero kuri ba Bongereza banenga icyo cyemezo ndahabona impamvu. Ubwongereza biriya bintu bukoze ni ibintu binyuranije n'amategeko, kuko buriya ni uguhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu. Kuko iyo bitaba ari uguhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu, ziriya mpunzi zakabaye zihabwa ijambo zikavuga ku bizikorerwa. Ariko niba bigiye kuzikorerwa nta jambo zihawe, uburenganzira bwabo bwahonyowe. Kuri icyo kibazo cya mbere, keretse hari niba hari ibyo ntakivuzeho, cyangwa se niba hari icyo wakimbaza, ariko ndumva kubera iki ngerageje kuyivugaho bihagije. Kanange nkubaze ngo kubera iki ayo mafaranga Ubwongereza ayo mapawundi Ubwongereza bwahaye u Rwanda butahisemo kuyahereza ziriya mpunzi ngo abe arizo ziyakoresha mu mirimo yabaho mu Bwongereza, cyangwa se bakazisaba gusubira iwabo kubera ubuzima bwaho bubi, bakayakoresha mu mirimo yabo bwite, kuko ni amafaranga menshi ashoboka. Uyavunje mu mafaranga yaba ari amafaranga menshi ashoboka. Nanjye nakubaza nti kubera iki ibyo bitaba? Byaba ko Ubwongereza buvuga ati aba ni abantu baje gushaka ubuzima mu gihugu cyacu, katubahereza ubuzima aho gucururiza ku muhanda wacu no kutwanduriza igihugu bashyira imbabura hanze, kandi twe twaramenyereye kurira mu mahoteli, batahe. Ni ukubera iki? Impamvu irumvikana ariko, kuko Ubwongereza buri guca impamvu zose zituma ziriya mpunzi ziza iwabo mu Bwongereza. Ubwongereza rero buramutse bufashe ariya mafaranga bukayahereza izo mpunzi, n'impunzi zari inyuma, na za zindi zatinyaga, na za zindi zabuze amayira, mbese na wa wundi wari watinye kugurisha agasambu ke ngo yiyizire, yahita agatanga akavuga ati ningera bakampereza ku mapawundi nta kibazo, ndagaruka nongere ngura akandi gasambu. Rero Ubwongereza iyo buhereza ayo mafaranga ziriya mpunzi, bwari kuba bukereye uburyo bwo gutuma impunzi noneho zibomoka ari nyinshi. Ariko wibuke ko Ubwongereza inyungu bubifitemo ni izihe? Burashaka gukumira kugira ngo hatagira impunzi ibagarukira aho ngaho. Ndetse mbonereho no kuvuga kandi kamwe kanteye ubwoba, kari gutera n'abandi ubwoba. None aharaho Ubwongereza bwaramuka bugiranye amasezerano na leta y'u Rwanda yo gufata ziriya mpunzi nabi kugira ngo bazikakaze, impunzi yose izajya itekereza Ubwongereza itinye. Ako kantu ibyo ni ibyibazwa ariko biranashoboka, kuko niba ari uburyo bwo guca ibyo bintu mu mihanda yabo, Imana batabara ahubwo simbizi. Dukomeze n'indi ngingo. Indi ngingo rero twavugaga ngo turi kuri wayi, reka tujye kuri weni. Ni ryari biteganywa? Ni amasezerano ateganywa kuzamara igihe kingana iki? Azahera ryari? Ageze ryari? Twabonye ko yari amasezerano azamara manda y'imyaka 5. Hanyuma narangiza nkibaza ibibazo, none ko hari manda y'imyaka 5 ari amasezerano agiye kumara, Ubwongereza bukaba burwanira guca impunzi ku butaka bwazo, bugasezerana n'u Rwanda kuzibakirira, ariko bukaba nta kintu na kimwe butekereza gukora ku bijyanye no guca ubuhunzi. Ubundi baratekereza ko ibyo byo bigiye kubamarira iki? Bizageza he? Bizacura iki? Icyo ni ikibazo, sibyo? Ko nta masezerano y'imyaka 5 agiye kubaho nyuma yayo se? N'ubundi ikibazo kiracyahari. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu 5 bifite ijambo rinini ku isi. Ibihugu 5 bifite ijambo rinini ku isi nibyo bikora uko bishoboye bigahungabanya umutekano ku isi. Ntacyo bakora kugira ngo umutekano ku isi ube waba neza. Icyo bakora ahubwo ni ukuwuhungabanya mu buryo bushoboka. Nese ko n'ubundi biwuhungabanya bikihari, uburyo bwo guca impunzi buzagenda bute kandi zikomeza guhunga umutekano w'aho baturuka nta gikorwa ngo ubungabungwe? Ibyo ni ikibazo. N'ubundi nubwo bibwira ngo bari gukemura ikibazo,
ariko barakemura ikibazo bagiciye hejuru, ntabwo ikibazo gikemutse, n'ubundi ibyo batekereza ko bahunze rwose babyitege, mu myaka 5 iri imbere biracyakomeje. Iyo ngingo nayo irumvikanye rwose neza cyane, wakomeza ku yindi ngingo. Ninde mu by'ukuri ufite inyungu muri ibi bintu hagati y'u Rwanda, Ubwongereza na ziriya mpunzi nushaka uzishyiremo? Ninde muri bose ufite inyungu mu bijyanye n'ibya diporomasi ndetse n'ubukungu? Inyungu ndazibona ku mpande ebyiri. Inyungu za mbere zifite u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, nazivuze kandi navuze iby'abanyarwanda tuzungukiramo, kuko hari amapawundi azinjira mu kigega cya leta yacu, hari imirimo tugiye kubona ku bazasemura, ku bazagemura ibiribwa, twebwe tubifitemo inyungu nyinshi. Uwa kabiri ufitemo inyungu ni leta y'Ubwongereza. Ubwongereza inyungu bubifitemo ni uko za mpunzi bakiraga zazaga buri munsi zigiye kureba ibikorewe bagenzi babo, bagahita batinya Ubwongereza, niba bwashakaga ubusugire bw'igihugu cyabo bagiye kububona, nabo babifitemo inyungu. Hanyuma impunzi zo nta nyungu zibifitemo uko byamera kose, kuko niyo babazana mu Rwanda bagafatwa neza cyane, bagafatwa nk'amata y'abashyitsi, bakajya bakarabywa bakagira gute, ariko icyari kibajyanye mu Bwongereza ni ugushakayo imirimo. Mu Rwanda rero nta mirimo ihari kuko ubushomeri ni bwinshi, niyo babona imirimo mu Rwanda bashobora no kuba batayikora, kuko hano mu Rwanda, u Rwanda niba rufite imirimo rwahaba ari abanyamahanga, rubanza ruyiha abanyarwanda twese dukwirwe. None se niba bazaba bagiye gufata umunyamahanga, urabizi ko mu Rwanda hano umukozi mutoya duheraho dukomeza kuvugaho leta ikanga kubyumva ni mwarimu uhembwa ibihumbi 50, sibyo? Nta nubwo ahembwa umushahara ungana na telefone ya minisitiri, yabaye bamugeneraga umushahara ungana n'amayinite bagenera minisitiri mu kwezi, nibura bikavugwa ko nawe abayeho, ariko ahabwa 1/3 cy'amayinite y'umushahara wa minisitiri. Nibazamura uwo nguwo tubone ko n'imibereho y'abanyarwanda ibaye myiza, babone kugira neza n'iy'abanyamahanga. Ariko leta y'u Rwanda iramutse iduhemukiye koko, yazana ziriya mpunzi ikazifata neza, ikaziha imibereho irute y'abanyarwanda, ibyo nabyo izamenye ko ikoreye nabi abanyarwanda. Impunzi rero ngewe nta nyungu yazo ndi kubona aha ngaha. Murakoze. Namwe murakoze cyane, mutumirwa Muragijimana Edison. Ikiganiro cyo nakagaruka, aha ni kuri televiziyo Imbaraga Media TV, tubibutsa gukora subscribe, mukomantinga, muduha comment, mutubwira ibyo mwifuza ko tubaganiriza, mutubwira, munadusharinga kugira twiyubake tube umuryango ukomeye. Niyo nkunga yanyu tubasabye, no kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi byiza bijye bibageraho 5 kuri 5. Nawe wifuza kugira icyo utubwira, watwandikira kuri iyo nimero ubona munsi, watwandikira ukaza hari ikintu ushaka kutubwira. Murakoze cyane, ciao ciao. Murakoze.